Salibonani balaleli, welcome to Ikhaya Lamaciko, a show lapho esihlalisana khona lalaba ke abayenza ngokwama arts from around khona lapho ke eZimbabwe and beyond. And today on the show we have the one and only Unhlanhla the poet. Pipi awubalibingelele Nhlanhla abalaleli lapha emakhaya. Salibonani lonke emakhaya. Linjani? Mina ngiyaphila. Baphila ke babona wena. Bathi utholakala nzima these days. Sebethi utholakala nzima njengenwele zepostori, ngingazi ukuthi kungabe kuliqiniso. Bathi these days awubonakala. Awusitshele Grandshap khambani ithini impilo? Kungabonakali. Hey. Sebe sisacachile cause kuyabe kulezinye izinto ezabe zisenza sicache ezinjengokuthi idatha liyasikhawada yani liyakwazi ikuphakamisile inetwork network yo engathi sahlupha. Alright, hayi ke mina bengicanga mhlawumbe maybe kungabe kuyisimo sikamaqondana ukuthi mhlawumbe Unhlanhla the poet wadopa ke owe happily ever after yikho nje engathi kasatholakali nje seshota njenge network yeTelecel. Hayi cha akatholakala umaqondana. Lamanje ngisadinga. Usadinga hayi balaleli ke ngithemba balaleli bazathi ukuthinta ke laphana bekuchaya nge hey how are you doing. So I was introduce ke kubalaleli ukuthi ngubani Unhlanhla the poet, ibizo lakhe lokuzalwa le government, mbane lomsebenzi, uleminyaka emingaki, uvela kuphi, njalo wenza ngani, iflow yakho. Okay mina ngingudawuduna umhlathi ongahlulwa thambo umavela kutshotshoba lezonke izidalwa awuzwa ke uma kwazi kudume lesiqotho insizwe eminyama ethi mayiqhamuka bethi kayidezi yapolisha. I am a genius brave man, they call me Nhlanhla the poet. Ayazithandela amantombazana cause athandisana style. When I do culture demonstrations, I bring education to the people. Awukhethela usuka komhlaba. I came from Country Park, then you learn to smart umswenko istyle imali. On my side, ibethe ibayethe FM. So, watch me when I go in, my followers at I am glowing. Sengidumile mina njengegoli. Udawuduna lo. Awuzwa ke pipi. Hawu. Ngiyenzalo yalapha koBulawayo. From Country Park. Ngikhulele khona apha. Ya ibizo nguNhlanhla, isibongo sakosibanda. Iminyaka ngile 23. Ya konke khona ngikwenzayo ya ngiqale ukufunda esikolo lapha demfunda khona eMakhandeni Secondary School. Manje okay ngisemangweni lokhu push usegaming. Okay ngisegaming. Alright, ngizweke laphana usithi awugezwe uyapolisha. Hey, okusho ukuthi umnyama phela. Ya indoda emnyama vele indoda ibonakala ngobunyama la ngenkomo zayo. Ukuthi ungaba mnyama udlula amalahle wange kambe. Hayi cha. Nincengisa khonoko nje okoma 2000. Okoma 2000. Alright, hayi ke ngiyakubona laphana siyakwamukela ehlelweni. Thank you for coming to the show. Alright ke awutsho ke since laphana uchile ukuthi since when we poet kuyini okwayenza waqala like uyezomunye sithi maybe mina vele kwakuvele kuliphupho lami, omunye maybe wayenziswa isimo somnotho, omunye wahamba kanjani wakufundela this and that. Awusho ke ukuthi wena uhambo lakho laqalela kuphi? Mina ke khonapho senguchasisela mina ngizange ngaye esikolweni sepoetry. Angizange esikolweni. Two into leyi nga-inspire ngomunye umuntu. Unkazana lo ebesenza ama-poems e-church. Before uqhubekela phambili ngizwe sithi wa-inspire ngomuntu wesifazane. Ukuthi mhlawumbe maybe yena akaku-inspire ngayena himself before ama-poem. No. Umuntu lo like she's my sister, yabona ngwakosibanda yanthola. Alright. So engawakosibanda igama lakhe kuthiwa nguThando. Alright. Uthando lo ufunde eCountry ebenguyidgeli eCountry Park High School. Okay. So umntwana lo ebesenza ama poems like e-church every Sunday hlale buyeze but esenza ngesilungu yanthola. So mina into lana ngayizwe ngaphakathi kimi yanthola. Ngazibuza ukuthi why into yenziwa ngomunye umuntu lami ngiyakwanisa ukuyenza yanthola. Then ngaqalisa ukuthi ngilami sengithi manje yabe ngingisendlini. Ngaqalisa uba ngumuntu ohlala ethwele ugwalo
ngumuntu olobayo ngihlala ngumuntu uhlala ngobhalayo njalo nje but into engangizibhala ngangibhala izinto eziphumayo but ngangingakwazi ukuthi kule introduction ku poetry alright kulokuzibika kule introduction like isingeniso sepoem like i-composition sasibhala ama-composition esikolo lapha yana ngokuthi uZulu teacher kutshela ukuthi faka i-introduction yento yakho oyibhalayo okusho ukuthi kulesingeniso yes so mana ngicela ukubuza isiphumiso sona yini kungabe kungumaphuma kambi ukuthi maphuma ngoywe usiphumiso alright qhubeka so then ngafunda kanjalo lami ngathola abantu abaninikayo that thing abantu abanjengabo Thaluso the poet abantu abanjengabo Moyoxide ababona bonke laba rest in peace to her usilahlekelwe ke laphana abantu abanjengabo uSeji abantu abanjengabo Sidwell Jerry abantu abanjengabo Poetica African Daughter noMagatsheni alright then kuzoba lo munye umngani wami is the one and only friend uthiwa ngu-Assurance Moyo ngithi hayi kuye khona ngale usentolongweni shout out to you ngomunye layo owamfundisayo kuzoba lo munye owayezibiza iJomankala ngomunye layo wayemfundisa into zenezi so lami ngafunda yabona abakwazi ukuthi okay ipoem it's just asonto okuthiwa into yokudlala nje asonto yokudlala there is more to it it's a culture lifestyle that's why uzathola kulabanye abama-poem osizi then kulamanye abapoem abazibiza ama-poem ama-poet amasiko njengami mina ngithanda ama-poem amasiko khonapho alright sesizwile ke laphana so mhlawumbe maybe i-role model yakho or maybe waku-inspire like ukuthi hayi or even maybe mhlawumbe kathesi okhangelele kuyo ukuthi hayi mina in this industry uzibani wangi-inspire angifuna ukuba fana lo zibani I want to be like this one that one lwana sisi lwana bhuti ngathi uyaphumelela or ngichazwa indlela le la kanje wena ukhangelele kubani mina kahle unyawo kade mfisa ukuthi ngaluhamba lunyawo ekababa uMoyoxide unyawo labo babu bathi mbani uSidwell Jerry labo Poetica kuzoba lo Magatsheni ngingamkhohlwa uMagatsheni uNdlovu enkulu siyambingelela lapha khona then kulomama okuthiwa nguMandlovu uMandlovu lona ufundise culture eCountry Park uMadube alright naye umama lwana uMadube ukwenzela kahle ngumunye futhi ufundise country la ngamuzwe ikhaya kwelinye ilanga ngayi ngakhulisa kakhulu awutsho ke since uthe ukhayelela kibo labo ngizokhuluma ngabo Mandlovu oMadube omazo wathi hasho ukuthi nje sakubona ilanga la usuhlaba ijean skirt hayi cha mina ngindoda epheleleyo hayi ngisondoda like hayi le iyahlupha le asithi njalo so awutsho uhambo lwakho luqaleni and sukele ekuqaleni kuze kube la namhlanje sokuhambe njani like kwaqala njani kwahamba njani kwavuleka njani amathuba in terms of mawungasichazela ama stages mina ngiqale 2022 till today okay ngikhona but ngiqalisa ungani lami sengathi sengingconyana sengibonakala sengathi last year kule church ekuthiwa YPG layo ngahamba ngaphefoma khona ngale ngingumntwana wesikolo ngaba number 1 ngatholi indondo ngathola sibili le mali ikule sihlathu ucebezela ngiyakubona then ngazophuma ku newspaper le newspaper ekhona kuthiwa kuse day news day Zimbabwe newspaper ningadinga Nhlanhla the poet ngiyathola then
kukhulumani FM khona kukhulumani FM then lase bathi ibulawayo kasilami ku Facebook khona futhi lokhu uhambo liqhubeka uhambo liqhubeka uphakama njalo nje ngisakhuluma nje khona manje mhla ka 18 October ngizabe ngikhona futhi eAmphitheatre lokho ngikhophana endabeni yeAmphitheatre eChurch liyana ngeke ngayibika so ngizabe ngiperforma futhi ngikhona ngale ngithemba ukuthi abalaleli bazaxhumana lami bebezombona ngikhona hayi sihlala sithuthile sicwele nje njengephepha lela kuthiwa lithengiswa ko Choppies ke khompana so hayi ke siqhubekela ngaphambili njengoba ususichazela okunengi awusitshele ke inkingo sikwahlangana lazo like ku industry and also unikeza le advice mhlawumbe maybe ukhona ohleliyo laphana ngusisi ngibhudi lusane ngumama ngugogo ngikhulu mhlawumbe maybe la ulesifiso sokuthi one day maybe lami I want to be a poet or maybe I want ukuthi ngene kuleyo industry advice bani ongamnikeza yona so lapho uzoqala ngenkinga wena ohlangane lazo lohlangana lazo then ubusiyophetha ke ngeadvice ungathi all right mina inkinga enhlangane lazo bafethu indaba ye data uyaqina ngedata hayi data bafethu yilo elingikhawadayo to mangaba khona balaleleyo olesifiso sokuba yimanager like emanage mina umuntu wabantu mphila labantu mangathola ummanager number 1 then angela manager yikho ngidinga umanager then okwesithathu bakithi yini line lifisa ukuthi kusasa lani livukele ngamapoet guys ukuba yipoet kumbe ukuba angithi kuba liartist ufuna ipatience ufuna ukuthi umuntu ebekezele uphushe into yakho yenzayo akula muntu ozavuka edumile kumbe esazakala kusasa nakulanto yakho napho khona wena ungaziphushi yourself and futhi ungashela abantu into zakho zenzayo yes uhambile waperforma lese uhambe waperforma emchadweni uperforma emchadweni then washoot ama videos waqeda ama video lana uyawabukela wadelete ungaphoshi ku TikTok ikhona Facebook ikhona Instagram ikhona ugcwele ama social media ongaposta khona lawe uziphushe labanye abantu izihlobo zakho zikubuke zikuviewe uziphushe la umntwana ongakhali ufele embeleko yes so ongaka ukuthi ziphushe ngelinye lamalanga kwazi bani maybe la uzovuleka kuzaba nguwe lawe ozabe usutshela abanye abantu ngcono kunguwe so ongaka ukuthi nami nginje khona ngiyaphusha ngizama ikusasa lami elinjani elikhazimulayo ukuthi all right ukuthi one day izinto ziphume kahle into sihambe kahle so 1 minute nje awusithi fahla nje ngenkondle e1 ongabulayo ke khona lapha mhlawumbe maybe engabe mayelana lesidakamizwa yokukhuthaza nje ontanga ukuthi baphile kakuhle nje khona ngale kusezitaladeni kusezifundweni zabo kuma communities lapha abahlala khona all right alubana bekuyizolo alubana ngithi ekuhle phoke kulamhlanje ngithi qoki ngivumeleni ngidazabule umdango ungabe uyadabuka udabuke ngivumeleni ngidungulule umdango ungabe uyadungeka ngudunge ngoba sokonakele zipi izingedla lezimpunga zizosixakululela lesi sixuku soqhawqhawu esesincibe kwaqeda amadolo ngoba sisithi we need to be high yet abusing ourselves izililo imini lebusuku kodwa thina sizinuki ngani amakhwapha simkhangele ufezela akuyiwanga mhlamunye kungemanzi kodwa mina ngithi asihlomeni ezigobha lamahawu siqhaqhazelise amaqalaqala ngoba ubungcwethi ikudla ufohloze uxexebule ezidakamizweni kalokhu zibulahla ubuntu bethu sihlahlabani osokutatshwa ngaso esasingekho ekadeni ukhula okhokho labomakhulu esesifuqela ikakhulu intsha ekugugudeleni kwemizimba yabo ikanti ke abanye badlelwa inkuba so right now sesidlulela phambili ke thank you ke simzwile ke ngihlanhla the poet ke khona phana ngihlanhla the poet awusho ke lapha ukuthi abafuna ukukulandela ku Facebook, Instagram, YouTube, TikTok usebenzisa wapha amabizo
Mina nisebenzisa alright uTikTok ngingunhlanhla owethu Facebook unhlanhla owethu Instagram nhlanhla owethu ku-YouTube futhi nhlanhla owethu. Alright ke hayi sizahlala sikucheckile ke khona phana since uthe ufuna imanagement sicela usibizele inamba zakho mhlawumbe maybe nxa ukuthi ukhululekile email o inamba zakho lapha mhlawumbe maybe ukhona ongabefisa ukusebenzisana lawe ukuthi angakuthinta kuphi. Okay inamba zami u078 415 3752 078 415 3752. Alright hayi ke siyabonga ukusivakashela ke lamhlanje ushow yethu ikhaya lamaciko ke khona lapha kubayethe 107.6 FM. Siyabonga laleli, tune in same time same place ke khona lapho akutshintshi ma goalpost #hlala utholakele. Alright so sesiyavala ke ngengoma lapha unhlanhla the poet atholakale khona eka Young Claude DZ featuring u2 Boy Major unhlanhla the poet lo Chikiza okuthiwa ngumega pp #lisale kahle igama nguYoung Claude DZ and it's about to go down. Sobana unembeza wenganungenza salahleka ungena ndele nameva ndele nameva Yamaka yamunatiso 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 yama 2000 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 yamunatiso 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 yama 2000 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 ish emakhaya imfundo ngicengile amasanga avulekile bachinjani manje vele mnandi manje abadala bayakhuza ucala udadele ngobisala butshela mfana sibona ngomsono ngoza nginya ngithi uzothola i-guidance ayikwazi ungayeki ngoba imeki khona awunyithi mega ayineka awunithi mega ayimeka Yamaka yamunatiso 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 yama 2000 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 yamunatiso 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 yama 2000 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 Siphi izingedla lezimpunga zizosixakululela lesi siqubu soxawuxawu esesincibe kwaqeka amadolo ngoba sisithi we need to be high let abusing ourselves izililo imini lebusuku kodwa asizinuki ngani amakhwapha simkhangele ufezela akuyiwanga mhlamunye kungemanzi kodwa mina ngithi asihloneni ezikopa lamahawu siqhazelise yamaqalaqala ngoba ukungcwethi ikudla ufohlose ucecebule ezidakamizweni kalokhu zibulahla ubuntu bethu zihlahla bani osokutatshwa ngaso esasingekho ekadeni kukhula okhokho labomakhulu Yamaka yamunatiso 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 yama 2000 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 yamunatiso 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 yama 2000 yama 2000 yama 2000 yama 2000 yama 2000 yama 2000 yama 2000